Hau fefu ira talifusan yo masih bakazo aya ya daa ifuli faluha itazui ba vamatuna lala vamaane hu sebua ba 2 minggu tanggal 2 bawasi Felezara 2025. Bako taluada nuso genoni lo walangi ya da Bapak Pendeta alokasi gula ya pak Bapak Pendeta anda danya itu Bali samei la lagi ra-era kheda bahe bisa babang musisi huho sebua balu minggu fanada patola ta berege lala halewe ba talau mangandre ita isunun da ugul walangi masih soba surgo yawa mino obi khema hobu irugi bagina te Andre bahiza omasiga mafatuna daromalima omasiga mafatufa ia bawa orima mama Andre kheu ena ya uge zama hobu ya tobali sumangeu bazurgo yawa ya uge zanga belu ya aga ya uge zama ngeza me khema fatu atua pada Yesus mengadan raga yadu taromali situ Bali berhuhuo ba 2 minggu ya yada te halmo riba Nehemia faza Sara ayati Sara irugi Felezara tau baso khoda ayati Sara irugi Felezara imane taromali lo walangi hikaya ke Nehemia andre ono hakalia mebawa kisilewi devi si 20 mesodo bagedo bazusa bamai khegu na khigu hanani ave mado yuda esa bame usofu khera hebisa baniha Yehuda sauri ande sitosai ni oloi eno bahebisa ba Yerusalema balamane khegu sitosai ande sile ahori ni oloi eno badane ande banonu mana sibai bano sitehabu faaila meno mududuga gali Yerusalema elikara bameno mutunu bawa gali bamenu urongo duria andre bamuda daodo tou mege egedo ba mangarengaredo mato 2 wongi wa ara bamamoni bagenrao ba manganrenganrao kherazo zorugo umane he Yehova lo walangi bazorugo lo walangi sebua basa tau ita silemobu ai fawu usali fa khedede andre bazang masih ya uge ba bazolo oroi sama be ember dalingame babokai hereu ena erongo bangan regenoniu andre sile ubato kheu ia dae bongi ma salahin rauno Gizeraeli enoniu andre wangombaha kheu horen rauno Gizeraeli horema kheu heya odo andre baya aga si samba omo ba oi sinomo molale kheu no tenga si de ide horema kheu balani o ema oroi sama ave ni fakhoime ave hukuma andre niwa eu khema niwa eu khegeno niu Mose terata dau daroma 5 andre niwa eu khegeno niu Mose me emane namolale ami ba ufazaewe ami bani habairo banami falalini gera erami nami fuli ami khegu banami bee bada demi gorosagu banami bahe babonrege bagahim banua so ni fazabili andre khemi bau ozaraga zui ira bau ohe mangabuli badane andre ni tuyugu bawa monahia teigu badae noa saate enoniu ira banuau ni orifime mege baba abeleu andre tangau sabee andre heso aya be ember dalingau babangandre genoniu andre baba bangandre genoniu sato somasi mangata ufitaime andre tolo ena emofozu ni lau genonime andre maekhe ba ena efaluha ia wa khedede razo ande baya odo basa me eyomo ge razo Bapak Pendeta situ Bali fanofu ba daromali andre ya ia da sifena nota basu saya dan daromali lo walangi andre megi Felezara ayati moguna mena mufaihaga hadia zalua bagine te vanura
sura ande. Hana batola itu tuna badaro mali ande mege so gadudula geli Yerusalema. Alua ba anu mana ba faaila. Batana beenia ba nono Israel. Ya, moguna wa aboto ba dada moguna taila ba drofi limangotu awal ngafla una fana keriso. Teduduga Yerusalema. Sama lo ada meloho ya razo Babeli. Ba atau gidono Israeli ni oloi badan Babeli. Ma nata kenal ya mena pembuangan ke Babel. Nah, selalu ada si dunia tengah bencana politik. Hiza ini bencana teologis. Omo lo balangi ba Yerusalem. Sino to bali nahia wanuno lo balangi, nahia bangadro pusat ibadah. No tekiko. No to bali adudula. Banua lo balangi irano Israeli no imuzabili. Ba ato bago talora jito bali sabuyu bapan mabu. Nah, bajiha uga bulu fakhe badana jotano adro abu dedera bo angirago hewisa ena le taya doira babanua lo balangi ira bago talua soibu. Jadi mereka ini bergumul bagaimana mempertahankan identitas mereka sebagai umat Allah di pembuangan. Dawe pa muburunia si dunia. Ba menu ara ira ba dana zotano ba tetehe gehera mangabuli ba Banuara. Mangabuli ba Yerusalem. Nah, surah Nehemia adri fakhai ba hikaya drauno Israeli meno mangabuli ira ba Yerusalem sae pasca pembuangan. Tenga mesoira ba Babeli tenga. Nah, moguna kita ila bahwa baburota memang zangolo ya ira Raja Babeli. Nah, terjadi pergantian kekuasaan. So Raja Persia, Raja Persia, lalu ialani Babeli ade. Artinya me bagi Nehemia sama termelo daw saya tengah Raja Babeli. Raja Persia. Na badrefi limangotu atelung flawalu funakiriso ibee zura rajo draba Persia atau dekret baba nehege bandrauno Israeli mangabuli ba Yerusalem. Nah, ba wangabulira adro le nasani hauge banwa adro sino adudu mege no to bali adudu lamane banua Yerusalem. Dawani wanya mege ba daromali lo balangi likara adro no adudu. Dan intinya le baga-baga ba ori daono Israeli hewa ay nano mangabuli ira ba Yerusalem. Hewa ay nano tetehe gehera mangabuli badanora basi dunia situasi ba urira le baga-baga. Alua wa anu mana. Babago talwara sama sa alua ba tetesa. Konflik internal. Ba masisogi na sa soibe sa meda-meda uya ira. Na badae oroma kheda ba habotora sa ngabuli ba danora. Ba faurira sa siduhunia bano amay dola jisoba kadudula. Nah, dae situasi ba bagi nete dae so Nehemia niha Yehuda siso badana jotana. Artinya Pak babang sisi etaromali ande dania bahwa maigi hadiah ia salua bagi nete da. Tengah hamu faigi hadiah ia salua bagi nete vanura surada. Tengah harus lau sisi murifuri. Iya. Okay. Jadi mau sisi murifuri hana batola sodono Israeli ade ba dana jotana.
Iya. Baboreme no te dudugo Yerusalem te olo yo ira. Ba no te tehege kara mangawuli bahiza ine Nehemia masisona saba dano ba draba veresiad. Iya. Jadi irongo duri adae misoya ba dano draba veresi. Iya. Jadi moguna kita ila ba razo melo da mesoya ba dano veresia de mi irongo duri adae ya da razo are tajasa. Iya. Ya, fangotu faulali mafahi funa keriso. Na halawa Nehemia meloda same yomo ge kherazo. Na bahasa Indonesia juru minuman Raja Artasasta. Nah, juru minuman sebenarnya posisi zame ege kherazo bagina itu posisi tinggi. Karena tidak sembarangan orang Iya. bisa dipercaya menjadi juru minuman raja. Ada ba umane ba uma no baga da dauma kepercayaan. No baga da dauma abu halu sisohe Nehemia. Nah, hija ba me irongo ine hewisa duria salwa ba Yerusalema no to bali adudula. Abu vanoso jitosai sila ahori ni olo yono wano numana si bai si tehabu faila mege iwa ba abu dede Nehemia ihamu ia faila hana ber ira talifusania banuania lawai wakada tede nia badalifusania tede nia babanuania hewa ena posisinya sebenarnya ba gedo razo Artajasa baga tetapi me irongo hada zalua ba Yerusalema ifatefa ba dedenia ifatefa ba urinia hewi sawa amarase dalifusenia abu banuania sino mangabuli ba Yerusalema. Munana same ila va yutarai larugim babeli marase aheta babeli nasa marase zui adani wa maju kena mundur kena menu malo ira me la olo ira marase mangabuli ge ira marase so ju behede bakada ai fafuri da zalua badrauno Israel la ba hana batola alua zimane da bandrauno Israel. Nah, nata osisi si dunia bere menola eroge lo balangi. Nola eroge lo balangi. La otahege lo balangi tanabo. Ba noha uga kali sai I fangilama ira lo balangi. Ba le larong. No taila ya irano Israel kan niha sabe berdu. Le larong. I fangilama ira lo balangi ni faema drasa maile. Ba le larong. Ada dania bati dudugo Yerusalema ba ti oloyo ira ba te hege kharagino te bangabuli ba Yerusalema ba lugina ibaga-baga situasi. Jadi da situasi salua meloda ada ba te faema Nehemia bayati Sara ya bayati Fasidonia iwa bada ba me urongo duria adre ba mudadao Nehemia mege egedo ba mangar-ngaredo mato dua bongi bara. Sebenarnya nama bahasa Indonesia beberapa hari. Jadi le iwa pada 2 hari enggak. Beberapa hari. Ba mamoni ba gedrao ba mangadengade drao ke razo zoruko. Jadi iila Nehemia ade ba faate kiko Yerusalema tengah hafa adudu gelikara. Hiza ine no amaidola wa adudu wa auri ba fa ataya wa nutunara. Banua sisoba Yerusalema. Ada ba iforege bangada Nehemia. Ibrege halewe famahoni sifau fangadre ba VGK. Da reaksi Nehemia ya. Da reaksi Nehemia. Dan mogun lagi abo to bada ba ohita de Zura Nehemia ade si mana sino tabasu megeno sebenarnya tengah
babange hauge banua sino adudo. Jadi bukan sekadar tentang pembangunan fisik. Hiza ini fange hauge fa aurim banua lo balangi ma asabua. Jadi Nehemia ini, surat Nehemia ini bukan sekadar untuk tentang pembangunan fisik, tetapi tentang rekonstruksi iman dan identitas iman, identitas umat Allah. Nah, bago talu aga dudula banua adro ikau ni Nehemia lo balangi. Niha sino arasa tede tanafana lo balangi. Mege ya mege mangalulu iya. Baba merege halewu famohoni ba fangehauge mengabuli banua Yerusalem. Oke Pak, artinya eluhania wa ifili Nehemia ande lo walangi baba mohuni fanetena ya famati. Ya, ena letaya banetenara. Famati rono Israel. Jadi. Lau ba daromali ni basonomegi so Felezara ayati da apa. Jadi Felezara ayati daromali situ bali huo sebuah dan ya ba migu fonadaan. Bisa lala baba musisi ya iya ma baba motohi ya iya. Ya, Felezara ayati cukup oya ya. Ya. Jadi Nehemia fajasara adre sebenarnya famerege hikaya sebuah. Hikaya wangi hauge mengabuli banua lobalangi. Meno aifa tetibo ira. Jadi ini kisah tentang pembangunan, rekonstruksi ni dunia Nehemia pasca pemuangan. Nah, ayat Sara irugi ayat telu ya. Sini ada sebenarnya turia ba abu dede muri ba Yerusalem. Nah, tabaso mege bisa durian ni rongo ni tema Nehemia. Bayati Sara iwal ba dal hikaya he Nehemia ada ono hakalia. Nah, elohadoi Nehemia sebenarnya IBE vodara dede lobalangi. Tuhan memberikan penghiburan atau Tuhan penghiburan. Keluahadoi Nehemia. Jadi edona ifa ele ba fa atau hari Nehemia adre noto bali vodara dede bambanua lo balangi sinoso banahia ba atau sasadede miludo. Nah, hikayah ke Nehemia gi adre alua me iwa mege bada ba me bawa kisi Lewi devi si 20. Ufangautu a fabula 5 faki fana keriso. Nah, ta perkirakan mena iya da sekitar bawa si Felezara bawa si Feledrua. Pas wi minggu funada de bawa si Felezara. Jadi sekitar bulan November sampai Desember kejadiannya. Okay. Dan bagedo ba jusa sone Nehemia nahia si so rajo Aretajasa, Rajo Draba Beresia. Jadi kompleks istana kerajaan Persia. Artinya menarik mege semua mege Pak mengenai dei Nehemia. Artinya tengah secara kebetulan ifili tuyu mana ya lo. Iya. Ya. Jadi memang no irencanakan lo balangi. Dan memang tuynya ibe bodara tuh. Dan tahu kita ni evaluania. Podara dede dengan evalua pembangunan, rekonstruksi, he oli Yerusalema, dah jabul penting ya. Dan Thailand melo tahu daba Beresia sebenarnya pusat dunia pada waktu itu. Dan Nehemia kan dia berada di istana pusat kekuasaan dunia. Jadi sebenarnya nahaya iya ni era-era ni Nehemia ana ulau regu ta. Tetapi lo yang eraga saat panuania, yang eraga saat data televisionia, hewi saba maraser. Jadi sebenarnya tengah ni hasito olo Nehemia adre. Alawa dadamania. Jadi dia memiliki pegawai tinggi yang memiliki akses langsung pada Raja Artasasta. Memiliki akses langsung.
misalnya naso da pejabat tanebe mina umasira faluka keraso. Ulis mani ajudan ya ada Ya orang kepercayaan. yang kepercayaan. Dia memiliki akses langsung kepada Raja Artasasta. Nah, lalu ayat 2 irugi ayat 3. Bada megeta ila tabaso bahwa moikhe Nehemia nahinia Hanani. Nah, memang osisi Hanani ade memang lebih pasti apakah akhirnya kandung atau akhirnya badoi. Le informasi si pasti. Tetapi ya hewi na akhirnya kandung bahagi na akhirnya badoi, yang penting ikaunia ahi Nehemia. Basogi mado Yuda esa. Lau baka akhirnya hada zalua ba Yerusalem. Iwa megi bada sito sai adre basile ahorini oloi eno badana adre bano nu manasi bai. Bano sitehabu faaila. Hana bere meno mududuga geli Yerusalem elikara. Ba meno goi mutunu baba geli. Jadi pintu gerbang baba geli nola tunu. Nah, mirong oda Nehemia tokia bisa sasama. Nah, tokia Nehemia pamodong oturia da. Hana ba tokia ya. Sebenarnya no ara irongo Nehemia ade ba no lahalo halewura ira Zerubabeli, Ezra, batanebe babang hauge mengabuli banua Yerusalem. Jadi selama Nehemia ianggap ya lancarlah pemulihan. Restorasi Yerusalem. Lah ada tokia ya mirong. Waduh, bisa tak? Jadi badurian ifa emada iila se abina abo to badade Nehemia wa le siti ajo kisa wa auri banua Yerusalem. Jadi di sini Nehemia menyadari dari informasi itu bahwa pemulihan yang dilakukan selama ini menunjukkan kegagalan dan stagnasi spiritual umat. Da zalua ba ayat isara irugaya tite luba meno mangabulin ni Yehuda badanora ba lo tatanafu ada iji faluka ira meno mangabuli ira adudula adudula nomolo balangi ba adudula gegelikara. Jadi langira gege bisa wangobin ni fauri rabongi maekhe bala angira gege bisa inatola te hauga mangabuli nomolo balangi abo gelikara. Jadi sosa nomolo balangi baleba aba. Ya, reruntuhan. Mani na dudu ibe gempa da. Ya, reruntuhan. Ada diso. Lasun no balangi bahiza lemo fa abel. Ya. Ya, bagi netada libanua apa ya? Pagar. Pagar atau tembok. Tembok kota itu melambangkan identitas dan perlindungan. Itu sangat penting. Ta hauga ta osisi bisa keadaan kota-kota Timur Tengah, terutama di Yerusalem. Yerusalem kan posisi bukit. Artinya nalah ada tembok kota maka mudah diserang. Jadi nano adudu geli banua eluhannya no taya lah khumi banoda. Dewa hula afa khsyai. Aila sibaira. Jadi hilangnya kehormatan dan keamanan. Dan faadudu daigi no tobali tadra wa atekiko gama khaita dauno Israel kholobalangi. Adroba abu de Nehemia meirongo duriawa nomu dudu gegelikara ba Yerusalema fa alai de dunia. Alai ya ade. Jadi ini bukan hanya sekadar tragedi arsitektural, melainkan krisis spiritual. Iila daun Nehemia. Wa tengah masalah pembangunan fisik. Tetapi umat Allah sedang mengalami krisis spiritual. Nah, daun geluha ayati sara irugi ayati telu.
ba ayat si famege sino mubaso ifatuna bada wa abu si baida de Nehemia bahkan ofeta mege ege iya hana batola sa isimani da warasoinia. Oke. Ya bayati efa ya beriwa wada bame urongo duria adre bamu dadau doto Iya. meke eke mangar-ngar berkabung dan dua bongi baara apa ya Lima. berkabung ia mamoni bage Moni bage. ba mangade-ngade ke raso soruko ya berba aila mekeno Oh, faalai de dunia he bisa jalua ba nuania ada ni wagu mekeno si fufuna tudo dunia ba nuania. Nah, fehede mudadao duduk mege ege menangis mangar-ngar berkabung mamoni bage berpuasa mangade-ngade berdoa no gabara hewi saba abu de Nehemia bazalua ba Yerusalem fatua le ifai gilala bazalua adr ihonogo ia tanafuna lawala. Jadi Yeremia tidak terburu-buru mencari solusi, tetapi dia menenangkan diri di hadapan Tuhan. Ba zalua adra muda daw to nah ada geluah bagina tata daw tadra wangi dengide babo lulu fa aure tanafuna lo balangi baba abudot hulo na iwa tebay sa emuzizyodo baba abuda de ku adre daw jeda na iwa bata mekena sa iwa mege ege ba mangar-ngar Nehemia tenga habor meno adudu banwa Yerusalema hiza ine hul ber meno hul zadudu la khemi lo balangi baba auri banuania daw jabole ies mamoni ya bage ba mangade-ngade tanafuna lo balangi baba ma ema ngar-ngar de dunia baza lua babanwa Yerusalem adro i ide o ia tanafuna lo balangi lemanga berpuasa ena o ila ifoduge bajomasi lo balangi gangadrawanya. Jadi ihonogo siya de dunia tanafuna lo balangi bahkan dia sampai berpuasa. Jadi na tabaso megeno ba ayati ufagoy iwa bada bahwa dua wongi baara. Na bahasa Indonesia mege wa beberapa hari. Jadi tengah hasabata ifalua dae Nehemia. Jadi le asa ia pamalu hada ia jedena ifalua fatua le muhede khna lo walani. Jadi ibaloi ua hewisa petunjuk hewisa behede lo walani. Nah, so behede badaya rajo zoruko. Ya. Rajo zoruko. Jadi edona iwa Nehemia vaso nasa rajo yawa rajo aretaja samegeno. Ya ia lo walangi fudege zalawa. Jadi rajo zoruko. Tula tawaya mina asesi tarongorong salawa zoruko. Ya, salawa zoruko. Jadi khelo walangi fudege zalawa adro kheda mangalulu Nehemia. Khunia mangadria. Berme ila hada ojitola mame ekhunya faabolo ba faatua baba ngehauga mangawuli banua Yerusalem. Da geluha darumali lo walangi ba ayati ufa. Oke, palau. Na tato huga ba ayati Funania, mi Funania. Ayati 5 Irugi fitu. Eno irugi fitu mena. Bada so ia ifot imane bada so wangandre famaduhu. Ni falwa Yeremia. Ya. Hadia giluhania sih dunia da. Ya ini no ibaro kesebangada mege ya muri bayati ufa. Lah bayati 5 irugi ayati fitu itu doa pengakuan. Dan juga pernyataan iman. Jadi bayati 5 irugi ayati fitu dan natafahela bangado dae ba daromali lo balangi bazura Danieli fajasiwa ezera fajasiwa fakhilihili. Doa pengakuan dan iman. Nah, iberege bangadonia fangado famadu. He Yehova
lowalangi baso ruko. Jadi dia mengaku bahwa Tuhan itu Raja Sorga. Itu kenasa lowalangi sebuah basa tau ita. Allah maha besar maha dasar. Sila mo buay fa bu usali fa ahkededo ada bacang masih ya uga baba zolo orosama. Jadi daa semacam pengakuan ifaduhu Nehemia bahwa ya uga lowalangi daa. Le buay babu usali sinowa hasabale falwa. Jadi ifaduhu baba ngadonia Nehemia adewa lowalangi sebuah basa tau ita basile mo buay fabu usali Yehova adu. Ya ia zamater fifu hada ia bale tebule io masih banuania. Nah, bangadonya ge ade iwa Nehemia erongo bangado genoniu ade. Fangado fangide utai. Ifaduhu bano for de gezebua for de gezala walo balangi. Ba ifaduhu ge bano side ide ia tana fena lo balangi. Nah, secara khusus nata baso si dunia bayati ono irugi ayati fitu ilang mangado. Fangado famadu horrora ya ira no Israel. Jadi mege bayati 5 famadu hewisa lo walangi sabelo adu. Ito huga bayati ono irugi ayati fitu. Ya dan ifadu ni hadia horrora. Berme ila berhorror ba Allah daifef. Si menesino megeno hana batiti bo ira berhorrora. Ya. Dan itu artinya dosa-dosa yang telah dilakukan belum diselesaikan. Harus lasibai wada. Jadi iwa no tenga side ide horma khu. Bale ni o ema orosam. Dan mano fefu ber hana ba alo da badono Israel. No oi la sabo gorosa lo balangi. No oi la sabo ni fa khoi lo balangi. No oi la sabo huku lo balangi. Ni fa emania khu kenoninia Mose. Nah, pada kita ila ifau go ia baka babangado fangi fahoro ado Nehemia. Tola mana yo mena Nehemia no tenga si de ide horror rahu. Lo oliwa da hewai sedunia le sifakai baba gamata tapi ifau go ia baka bado. I ilawa no fo emonia zalua babanuania ado. Hewa si dunia le sifau ya bagamata da. Artinya dia merasa bahwa apapun ceritanya pembangunan rekonstruksi iman di Yerusalem adalah tanggung jawab saya. Terserah siapa yang berbuat dosa. Tetapi itu juga tanggung jawab saya. Dari ni falua Nehemia. Jadi fango bakahoro si maneda izoguna baba malua famohoni faore. Nah, jadi aboto badado Nehemia wa fatua lemu ehauge mangabuli geli karaba Yerusalema si ofona uamu ehauge geli wa auri. Daw jifafona daw geluha ayat 5 iruga ayat 7 wa fatua lemu ehauge mangabuli geli karaba Yerusalema si ofona ni falua adalah mu ehauge geli wa auri. Bani botohi bapa andre mege artinya nasoni andro dagi bamugun tafatuhu hadidi. Ya. Si mana ni falua Nehemia. Iya. Ya ula si mana langkah-langkah berdoa dah. Tafatuhu ba ibu alo walangi. Batafatuhu ba side ide ita. Basi sohor ita. Pamina tafae magangadro. Iya. To lagi to balik dah. Iya. Prinsip dalam doa. Berdoa. Oke, pana taf tohuga ba ayati walu ya ofeta fulu ya Pak ya. Oke. Bada bazino mubasono mege ifatuna mengenai hewisa gama buula lilo walangi sino ifaema bazilalu. Ya. Nah, hadiah batola itere de Nehemia gama buula lida. Ya. Bahadia gohite de dunia. Ya. Meno ai famegeno ifa ema ba maduhu ni lo balangi ba si deide ia tanda fana lo balangi ba si bahor ia ba
ifasugi gama bu ulali lo walang sino ira iwa kino ni Mose. Tola tabaso da bayati walu ya irugi ayati siwa. Tedeu daromali me adro. Niwa kino ni Mose me umane namolale ami ba ufazaiwe ami bani habairo. Banami falalini kera erami nami fuli ami khegu banami bee badedemi gorosagu banami oo ba he babodrege bagahe banua soni fazabili adkhami ba u osaraga zu ira ba u ohe mangabuli badano adre ni tuyugu baba mona hia tegu ba da. Jadi fehede tedeu seolah-olah ifasugi ke lowalangi gama bulalinia lowalangi. Sebenarnya tenga berme olifu lowalangi sino ifabu. Justru ya ita bija sese olifu gama bulalida ke lowalangi. Jadi bawe hededa edena ibohoni wa matinia Nehemia bagama bu ulali lowalangi siletebulu. Edena iwa ewa famalalini gera eram banua lowalangi tobali lala babandondra fangefa bafamohoni. Dawa iwa mege ifasugi ko gama bula li lobalang yo namo lalo ami ba ufazaibe ami bani habero. Padahal sa lo badon Israeli. Pati fazabi lira pati duduge banua Yerusalem berno la sabo gorosa lobalangi ni fa imanya ke genoninya Mose. Jadi itu tuh hukum Mose bapa ngadonia ado Nehemia. Jadi badai orang makhda ba fangadonia modanedane mo wa abadaro malilo balangi. Da uber wa mo faabel bangado. Iya, modanedane mo riba daro malilo balangi. Jadi da ba mo faabel bangado. Jadi na tabaso gina sabaya ti fulu. Noa saat enoniu ira babanuau ni orifimo meke. Baba abelau adro tangau sabe adro. Noa saat enoniu ira babanuau ni orifimo mege baba abelau adro tangau sabe. Jadi fangado dai edona yobaka kheda ba berba abelo Yehova batola auri daun Israeli. Terutama yoremi aheta ira badana Misrai, irugi dana Kanaana. Bahkan irugi me aheta ira muriba dana Zotan mangabuli bara Yerusalem. Tangan lo langi safunu fa abelo batola auri ira irugi adai. Ba tehonogoi iragoi tubali banua lo balangi. Dao fe fa khada de lo balangi. Fa ewa de lo balangi khura. Dao bo jase se olifu dono Israeli. Ada dana bate huku ira. Jadi sedena ifasugi Nehemia baba ngadini ade eso aya tenga bo ya ugo zolifu amabula limo ya akami da berba alwa khema da jadi da gelwa hadaro malilo walangi ba ayati walu irugi ayati full la sambu ayati tozi safuria da ayati filizara hadia ya gelwahania ayati filizara da. Nah, ayat Filezara ya, ayat penutup. Ya, ini permohonan dan kesediaan bertindak ya. Fangadre may falua goy. Jadi itu vangadonia kelobalangi ada Nehemia sifau angirenua. Heso aya be boro dalingau babangadre genoniu adre babangadre genoniu sato. Tengah haya iya sai. Tutugi zato ya. So masih mangata ufitimo adre. Tolo ena emofozu nilau genonimo adre maakhe. Ba ena faluha ia ba akhe de razo adre. Baya odo basa me yomo ge he raso. Nah jadi lo i adre jebuasi bay Nehemia. Lo hadani wajah pada tolo ena mofozu nilau genonimo adre maakhe. Sangat sederhana. Ni adonia. Hana iila Nehemia wana mofozu nilaunya baji maakhe da ibe elowalangi. Itu menjadi jaminan wa tolagi dana mofozu wa mohoni bafangazehi banu mangabuli banua Yerusalem. Nah, fehede ena faluha ia ba akhde de razo adro. Razo haniha
areta jasa. Bere babangadonia irencanakan Nehemia. Faluka ia ke razo areta jasa. Babangado faah de razo dao. Ena itehege khania razo mangabuli ba Yerusalema babodonia fangehau ke. Ya. Jadi dao ena faluka ia ba de razo ad. Edona iwa Nehemia bahwa he ufalala na lagi itehege razo areta jasa lo. Dan ii lagi Nehemia ifaduha bahwa iila i obuyu de razo areta jasa adalah walangi. Ya. Iila. Jadi ifadua Nehemia batola mo fozu ni launia. Terutama apa? Tenga berme ahatu ya kerajo areta jasa tapi no fai buat de walangi. I obuyu de razo areta jasa adalah walangi. Ada dania batola itu dereheni lala halau ni falua Nehemia. Iila Nehemia ba tola i oguna razo areta jasa adalah walangi. Tobali tohudanga lo walangi. Baba nu dereheni halewe fangehauge odikara ba Yerusalem. Da kilohania ba afriata siai ba ya odo ba sami eyomoge kherazo. Nah, bitawa tededa ba iwa da Nehemia no yuspade. Tenga tetapi ba bangobaha wa no ibe ekhunia dadao masih sekhilo walangi ba gedo razo areta jasa. Bai ila iyo guna halewu da lo walangi to bali de la hobu bani ha Yehuda badono Israeli ba Yerusalem. Ba berme le sifaroi Nehemia babangai halewu adrba geto razo le sifaroi ya. Bai ila lo walangi ba le gedanya faroi ia bangai halewu ba Yerusalem. Babanga azuki mangabuli banua Yerusalem. Badai gedanya ta ila ba Ibi sabo halewa ni dunia Nehemia ya. Moroi babangado ba moroi baba ide do tanafana lo walangi meke. Ibu rege fama fangado fangide apa ide ya tanafana lo walangi. Lalu ihala halewa. Irege dan tola alua patola tia azohi goli karaba Yerusalem. Dan fangazohi da to bali fa wa dodo ba banua ba dauno Israeli maafif. Da kilo hadaro malilo walangi fodu ba ayati Felizara. Lau Pak, jadi bazi Felizara ayati sino muraikan nomegi penjelasannya. Hadiah itu bali tuho. Kira-kira badaro malia. Ya. Bazi Felizara ayati ya. Tuho sebuania tulatamane wa fangehauge mafanga azehi mangawuli fa aurimban walo walangi teberege ia moriba dede sino arasa tanefuna lo walangi. Jadi untuk membangun kembali kehidupan umat itu diawali dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dauni faluan Nehemia tula daba mati ia te dunia sisohi fau fangadro bai falua gei halewa fangehau. Nah, baba abu dodo ilang mege mangadro. Fangado soroi dodo tanufuna lo walangi. Da ojang abolo ya iya bangai halewa fangehau ge ba fangazohi adodulan banua Yerusalem. Nah, jadi tola tamane banguma nasi duhu abu dodo banua lo walangi baba ate kiko ba urira. Ya. Banamu au ira lo walangi. Wanganda fa ahududu baya faduhu dada ila ia asoge mangawuli detena fera ada lawalangi tetenafu babangi hauge babang asohi ya babang asohi. Jadi da eduho daromali lawalangi ayati sara irugi ayati Felizara. Nah, misalnya mufatefa iya baba auri banuna kiriso ba himahe Enrique. Hewi saya kira-kira. Oke. Ya na tapate fa baba auri da fa auri banuna kiriso maka si fefena. Ba daromali lo balangi da ifahau ita Nehemia ba famati siduhu
ya ia na abu dededa bangavale hore ni falua soida mabanuada babu gidededa baba atekiko ba urida baginata are badao te kauni ita ena efau ita ba wanauge fa amarase ni rasoi nonom banua sitosasa ba sinomana ba fauge ita baba abu dede berengavale zile atule salua ba gulidana ade baba nuada medomana secara khusus bahwa soida ada Indonesia. O yang avalo zile atule zalua ba Indonesia ada. Ba tekau ni ita badao ba wangadro ba bangidengide tanah fanalo balang. Moro ibada edan ya sokhoda wangalulu ba fangandro fa khudede lo balang. Da jifona. Si dua na taila mege Nehemia le irere ia bangosisi hani haji sala bazalua ada. Bahwa itu penting, ya. Tetapi lirer ya bada. Iila wa fefu monorotede babangihauge banuania Yerusalem. Semua bertanggung jawab. Iila Nehemia wa no ifabu ulo balangi ba itolo banuania. Ada wa le tolale mufalua bangalulu tanufuna lo balangi. Sudane dane ba daromalenia. Dau gangerenua si dua. Si telu taila mege mangado Nehemia fatwa lo ihalo halonia. Dia memulai dengan doa. Ibalo gina tesisehi moroi khelo balangi. Abena iberege halewa fangehauge banuania. Tengah fa hukuman. Tengah fa hukuman. Tengah semangat 45. Iya. Iberege sifau fangado fangidengide tanafana lo balangi. Elohania fondrenia sisehi te berege babariawe sa sisehi khlobalangi. Na lebaga gisaga makaitada khlobalangi lo. Apalagi saya na halau ni falwada ada halau lobalangi. Le luasa na lebaga ga makaitada bariawe sada khlobalangi. Fefu ita gereja lembaga-lembaga, keluarga, moguna ta ide-ide ita tanah fana lobalangi, fatua lena tahalo halo fangihauge, bafang azahi. Dazi fafana. Jadi Nehemia berdoa sebelum bertindak. Dia menantikan waktu Tuhan dengan sabar. Penting tak? Kepemimpinan yang sejati tidak lahir lari strategi. Bahwa strategi itu penting, iya. Tetapi itu sifofona kedalaman relasi dengan Allah. Gereja, lembaga, keluarga memerlukan pemimpin seperti Nehemia yang berlutut lebih dahulu sebelum memulai pembaharuan. Jadi Allah sekarang sedang mencari Nehemia yang memulai pembaharuan, pembangunan atau apapun dengan doa, dengan berlutut di hadapan Tuhan. Dah itu lu. Artinya Pak, na misalnya tak kita Indonesia mena hendaknya para pejabat-pejabat mulai kebijakan memutuskan sesuatu mulailah dengan doa. Dengan doa. Terserah mau agama hadiah terserah. Masalah. Dimulai dengan kedalaman relasi dengan Allah, kehidupan spiritual yang baik. Harusnya begitu ya. Dazi telu ya. Si Ofa. Tinggal lagi hafang ada mana ni faluan Nehemia. Semana bagi nota ada mengada mana idon ada natu hari dan ya. Lo. Tinggal. Lo. Jadi tinggal hafang ada mana. Mau so ia aifadal, mengada itu nekerajo arita jasa. Gohita de dunia bangai hauge mengabuli bano Yerusalem sino adudu. Jadi mengada ia ide tanah fana lo balangi. Amina itu no. Kherazo arita jasa. Le ibe fonania sawa ahato ia kherazo. Lo. Yo fona wo megeno bangado. Ba meno aifada abena itu no kherazo arita jasa go hita de dunia bangi hauge mengabuli banolo balang sino adudu. Ba meno tetehege khunya sai ba idunya sai halo fangi hauge adu. Fawira dania gezera. Elohania boy hafanga de mano ni faluada. Moguna halo moguna mo halo ita molo somasi de balangi. Berdoa dan bekerja.
Nah, jadi doa yang benar tidak membuat kita pasif, tetapi menggerakkan hati kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Iregen dani hadan ifaluada sesuai bak kehendak lowalangi. Jadi gereja yang berdoa harus menjadi gereja yang bekerja. Nah, gangi renua ba darumali lowalangi ba zura Nehemia fajasara ayat sara irugi felesara. Lau pa baju nomu duna nome ge fefu urayan sinu faema ia daana safuria hadia ia gamarahuta ya nomu tutuna mege ni fotoi na bahasa Indonesia ini konteks tafsirannya lalu renungannya. Nah, hadia gamarahuta atau kesimpulannya. Oke. Ya, Bazura Nehemia fajasara ayat sara irugi felesara ade oro makhoda ba ifalua wangi hauge banuania lo walangi ni denia samusaniha sabutude basangado salahi banuania ya da Nehemia. Na niha simanedaani alui lo walangi. Niha sange esi sabutude basangado faakhude de lo walangi bangawale horo ni falua banuania. Basang ang itula iberege halewu fanga azukhiata. Nah, fange hauge ba fanga azukhi mangawuli no ridauno Israeli ti berege ia moriba wangado batude si manene wagu megeno sino arasa tano funa lo balani. Moroi ba wangado da tubu banatona. Ba tubu gidane ba abole siboho. Ba luage ba mohoni ba fanga azukhi. Ado ya ita irugi maakha ade le tola le ta ada khesoaya. He soaya bali odra aga enoni sisohi. Bali odra aga enoni mo sange hauga basanga asohi mangawuli fa auri banuamo sino tekiko masino adudo. Berege soaya baba aurima samosa. Berege soaya baba aurima samosa. Baba na dene tola sai mo fofana ba auri nono banua maafef. Jadi kira-kira gamarahuta berhuhuo ni faema dane balomingu bauri basura Nehemia fajasara ayat sar irugi felesara. Lau pas awagele darumali sino tolamu botohi mege ya to bali ya hobu kheda maafefu to bali sumange kholowalangi. Ya de kita wamatuna lala wamaana uhose bua oni faima bapa pendeta sa imege wa fefu ita ya ita siso bagabula dede. Ini mungkin pesan-pesan ya. So gabula dede manasunya dede kholowalangi. So tahap-tahap atau langkah-langkah mege di harus tertempuh. Ada ya da tolam fully mufai gidania ba percakapan memege ba acara podcast. Jadi da ba fully faluha zui minggu depan ba acara yang sama tentu dania narasumber dan host yang berbeda. Ya hobu Fef.